برنامه جهان روز باش تماشاوان هجا ایرو دو میوان من هنه احمد پلدا روزنامه‌وان نوجین یوسف اندام اکادمیا ژنئولوژی لروجلاتا ناوین ما پیلان کردم هر دو به هفته پیشوازی بکن سر اکرانی امروز صحبت بکن در مسائل سیاسی این روجلاتا ناوین نقاش بکن لجبر مسائل تکنیکی می میوان خود دوره ده بگیرن نه پیشی نوجین یوسف آماده مرحبا برز نوجین یوسف بخیرات باش سپاس پیشی البته گلک مجار هنه جنیقاش روکرنه مثلا جهانی نه و مثلا شر حماس اسرائیل حتی کدریات آگربست دنا برواندا ولات عرب چه فکرن پیشی هم هنه کی مثلا زلال بکن پاش هم هدیدی و گرنسر مثلا ما این ابخویجی هلبته رجلات النابین ابمه خاصة ابمه داوي قربوني كي فرمازن جيان كي هم قربوني سياسي هم شري لرجلات النابين تكرن ام دزانم رجلات النابين دا تبي شري داوي دا تيبت شري فلسطين واسرائيل وغزة ويمن والسودان وشري انها روشي سوريا دبار همیان دا استراتژی رجلات النابین اینو بده پیار کرن بده آبا کرن جبر وشی گرنگی آنها رجلات النابین دا دبه مهی داود امجیان دکن او دهلی که خط کی نو جه چاره سریه یا جه آبا کرن که سیستم نو رجلات النابین دا وره چین کرن و بتیبت ام دبیرین آنها رجلات النابین دا روشی هیا پرچبونی هیا نرینه پرچه دالی سیاسی دا دالی آباکرن دا دالی چارسری دا دالی بکاربن راستی هیزی که فرد مازن جه پروژاتی رجلات النابین بدم پیش مربع تشتی پر ضعیف دبینه چندی حوالدار جی هبن لی ایرو سیاست تیمشاندن رجلات النابین دا امون سیاست باش نادرین دست جویش پر ولات که عرب لبوری برجوان دیر خویو دولتی نزدیکون تشکیل نه بوری چهار سریت بازم رجلات النابین دا بدی آباکرن مثلا نمونه فلسطین و غزه ابدا بکی دم درجه شرکی تیمشاندن امیرو روش حماس دبینن امیرو پروژه اسرائیل برپره دبینن اتفاقه در دور خواهی زیادتر آبا که سیستم کنو تأثیری و چاوا لسوریه دیکرن لیمن دیکرن ایرو شرلی سودان تیمشاندن یعنی آلوزی رجلات النابین دبی مهی داودا زیادتر در کتش و افشی دهلکی نقاش الکل جدا ورن کرن یعنی نقاش دا اصل آبا کرن دا اصل چاره سر کرن دا اصل هلوستا چاوا مرم کار بید رجلات النابین دا هین زیادتر هیز بده و قوت بده اب نقطه براستی دا رجلات النابین دا پر ضعیف برش برگود یک پروژه ایهانا هر دولت لبوری نخواهی خود سیستم خواهی دولتی سیستم خود درستمینه و لبوری ویشی مثلا چارسری چیه؟ ام چاو بکارن چارسر بکن دوی نقطه ده هر کس کلیت دبینه رجلات النابین امشی تأثیری که خود ده تأثیر خود سرگل ده تأثیر خود جباکی ده تأثیر خود هین شر ناوخوی فراتر به هم ده سیستم مرکز بون یعنی سیستم دولت تو هم زیادتر کورتر دبی و هم دزانن سیستم نو داد رجلات النابین ام بیشین گوهارتن و گوهارتنی وارد چه کرن دوی گوهارتنی ده چاو هم بگرن دست بچرنگ هم بگرن دست هر دولت چاو بکار به چارسری او چارسری رجلات النابین دا ام بینن دوی نقطه دا گلت نقاش جدید تکرن تا بیتورده حبوروری هیئت سیاست اسلامی رادیکال آنه در کفن مثل حماسه مثل اخوان المسلمین مثل ابن حمود روشوی نودانه هر چطور نوع دقیق رجلات النابین دا قابلیت سیاست هیئت امچاو بکار بین هم برنگی که برفرهتر سر نقاش بکن نه حالا حاضر روش چیه؟ بس آگربستی تکرن حتی نه پرجار آگربستی لان کرن هر دو آلیانجی ریز حرمت نشانوی آگربستی ندان آنها بس شش روزان تکرن دیسا پیش نیاز هیه او روزی رایدارین اسرائیلی دبیجن امی غازه به تمامی بخن بن کنترل اسرائیلی روش بر به کدری ود چه پلان و پروژه اسرائیل در درق گازه ده چیه دنیا چما بدنگه گلو آمریکا
بتمامی پشکری داده اسرائیل. مثلا فرانسا هم دبینن آخفتن ماکرون دولت فلسطین دبیم ناس کن، یعنی ارکک اخلاقیه اما عین دمیده دبی ارکک سیاسیه. ام دبی دولت فلسطین ناس بکن دبیم بکاربن پیشیل وان ایرشین اسرائیل بگیرن. یعنی ده مثلا غزه شر اسرائیل حماس ده ناکوکی دبینی ده نابرا هلوست اوروپا و امریکای ده نوجی. يعني تبي أنا بروجي أنا إسرائيل هذي فوق وتفا شري أنا تكر الشري عبورية ذاتن يعني نتدي شركة جهاني وقت تم شانتن لسر شركة عبوري وقت ترامب هات رجلات النادين درباس السعودية يعني أنا كنت مرت قاري وصابيش براستي أنا دولتي عرب رجلات النادين ده ام بروجي اسرائيل ام قبول بكن يا قبول مكن بلي ام ليش حماس فلسطين وشري غزه وشري لبنان واتش شر سكنان شي بروجي ام وك رشلات النادين ذهنيتي مدى دالي تشانديدا ودالي عبوري مي هي ام اسرائيل قبول بكن يانا جرت ام دسبيكي برسيار بكن جوا ام بكر جوابي رشلات النادين دا الشري انا تكرن نتج الشريعة الإسرائيلية الشريعة هر دولة كي نتو باراست بدي شكل إجبروا أنا الشريعة أنا تكرر زت الشريعة أقول لسر غازية لسر بترولية لسر هركس هبوني خاص هيبة القبض النشاطات جبوري شيء إيرو إسرائيل هر دولة حسابش إسرائيل ردكي وقت إيرو إسرائيل حماس لهبدو بين مثلا لهبدو بين تابي قالت تشتم دروشلات النابين ده وارد شهر سرتين اما مسألة اللي حماسكي ايه ده استجد دي حماسكي ايه ده اللي افشر بردوان بكي ده فلسطين ده ياشي ارشي انا اسرائيل سر جي لبنان جي حزب الله يا جي دي تركيا يعني ام جرك بان انا براسي ام بغرندس اجبوري شي دروشلات النابين ده وقت ام بيجي دروشلات النابين چارەسەری ئەساسیە بگرنکەی ئیسرائیل تابی ئانا ناکوکی پر ئەساسیە نەبەرێ ئەمریکا و ڕۆژئاوا یعنی ئەوروپا ناکوکیە لەسەر مثل ئوکرانیا سەر مەسەلەی ئانا شەڕی غەزە تێکردن ئەگەر ئێرۆ ئەوروپا قبول دکێ فرانسا قبول دکێ قبولکردنێکی دەوڵەتی فلەستین وەرەکردن ئێکا پراتیک یعنی في أورتيكاني بوقت أخافتن تكرن لو تشكي فعلي آن هالأورتينينا كم هو وقت بشي شر ناكرن إلو الغزة بحزارة إنسان ذي چنبري دانا چنبركي إنساني هي ندرمان دچي روشي دها إنسان تي پشتن زاروك پريشان دبن كوچبري زدتر دبي جي أساسي جي وارن كونغرك وارن بردان هنك بيتر ووقت سياسة إسرائيل برنبري قلت فلسطين ام بيجن لبرنبري روشلات النابين إسرائيل بروجي بيزتن ديارن ام هركز غنم بروجي إسرائيل چيت روشلات النابين روشلات النابين امازني ايه إسرائيل بيدف كريم وإيروش تطبيع كريني دولتي عربا وقت الهبات كريني بن ماصدة يا سر ماصد عالمي تكرين يا بشارتي تكرين أفتدي دي نشاندا أفتدي دي نشاندا كي براستي أم دروشلات النابين دا غيرك أم هين زياتر وك عرب وك دولتي عربية إيه هنا والجامعة العربية إيه هي ومكونات الهندرية دروشلات النابين دا أم بيت تشتي أساس تكرين يعني شو أم بكارم شارة سرية تشيكين أو شارة سرية مني أز بكارم بكن غيرك أز دەستپێکی خودی پرۆژە بم دەکرێت ڕۆژتاقە نابوونە مەسەڵەن ئەشار بدن سەکناندن تەمام شار سەکنان نۆ 4 مەهەژیم سەکنان 100 ڕۆژیمش سەکنان ئەمە ئەگەر ئێرۆ ئەیدۆلۆژیە ڕاست فەلسەفای ئەیدۆلۆژیە ڕاست ئێجباکی ئەز نەدەم دەست ئەز نەخودی پرۆژە بن ڕۆژتاقە نابیندا و ئەز چارەسەرێکی کۆکلی چێ نەکەم وێ وەختێ ئەستم بێژم لە شەردا سەکناندن ووقت شارع موسى نبي يعني جرك أم نقاش بكن تندر الرشلات الناظم ده هل دولة خدي هالوست بي لبرنبري إسرائيل يا برنبري أمريكا يا شيء تندر الرشلات الناظم ده
دولتي عربية هنا قرأ بتشتي باش ناس حتى يكتيكي عربة نايتشيكن ام نكارن بيشن كي براستي روشتات النابين بروجاكي اساسي بوشارة سريتش ووقت فرصة إسرائيل مثلا أنا شارع سوري تكرن عندكم داعش فرهوية إسرائيل شرع وإسرائيل تطبيع يعني رسم التطبيع تمام از شواز بكارن أواكرني سوري بتمشيكين قرك از تسبيكي از جارانتي إسرائيل مثلا تطبيعكم إسرائيل تشيكر لو كده تشيكر السعودية تشيكر بعمل كارية كي بعمل كارية أمريكا إيرو أوروبا بيجاز دولة فلسطين خازن أما يعني أن بين سياسة عنها رولك السعودية رولك دولة الخليج تدري بروجي ده دولتي دي تري عربي هنا أجر أو ناجي عينها وبش نبي تاني مرة كارين ده عليك يبقردس زحمته يعني سكنتني الشرش شيء بيجي زحمته هوالا نوجين برنامج دو بشه 45 دقيقة 20 دقيقة مشترى ديالهم 20 دقيقة مددنا أحمد بلدا ميفاني ميدن 7 دقيقة تمانة أو جام تكرم بحث روجاوي كردستان بكن ريفابريا خسر تكيلوي بشامير أمزانن شاندك ريفابريا خسر هری داوی گی شامه مسئله چیه او بگیجین کیجه انجامی آگاهی البردستی تکاری تماشاوان را پروب کی يعني طبعا ام روجاوي كردستاني وام روجلاتا نادي أنا هاتشتغل سوريتي كلام شبدو شروطات نابين قد ناقل دست طبعا اشتي أنا هاتروش هذاي باكو روجلات سوري ده هي اشتي الهباتني هاتي كرن أو هاي بيمانا نبري قصد نبري شراحات مذكرن طبعا وفدتين شوال بارم من تداق يعني يوصاني هاتنا داندن يعني طبعا حتى چندني وفد ريفابريا خسر باكو روجلات سوري الشامي هركس البندية يعني البندية هركس تشاولي دكي كا اتش بي اتش ابا بي يقصى هالوستي ريفابريا خسر بالديارة سوري ده وخاصة ابا كرنس تمانو روجلات النادين ده إيرو سيستم كايد أورتدا السيستم المركزي يعني السيستم المركزي براستيجي إيرو وقت عن روجاوي كردستاني باكو روجلات سوريا عند قردس مثلا علي كده يكتي كردان وثيقة دركات علي كده ريفابريا خصوصا تجربة هي علي كده ترضى أو تجربة هي جوا عم بكارب وقفتي تشوى شامي تابي قابكي ديروكيا جاري كي ديروكي كردان وديروكا عن بكار السيستم كينو فلسفات كينو بدنا أفكرن السيستم ده مش كرنيكي السيستم لا مركزي السوري دورة شكل أبدأ لكي براستي ذكرنيك السوري دورة كرن أبدأ أسيري خد روشلات النابين ده جتي كرن مثلا أنها ولاتي عربة نقاش تكن بين براستي أنا قال لك ولاتي عربة تجربة نمونة ريفابريا خسر وباكو روجلات سوريا سيستم عطي أفكرن حيران جبرتشما جبرتو خط ديارة سيستم لا مركزي ديارة لا قبول كرني نابن هوالا نوجين نا ام پر بحثا لا مركزي تكن يعني نابن دكن نه مركزي سوريا كن نه مركزي مرود كاره ببيجه اگر ريفابريا شامي ولاتين جهاني سیستمی که لا مرکزی از سوریه قبول بکن رهبری خسر یا ایرو هو که خود مینه یا جید گیجه ستاتوی کی فرمی دخدا نابنتی ویده مرود کره و سپینا سبکه یعنی لگوری شرطن ایرو پرورده‌ای بکردی پرورده‌ای به زمان دن این روجاوی کردستان و که خود مینن حرم دکاره خواب خوا برای به قدر خواب خوا تایم که دولمندین سر عرضه بن عرضه هم جخوره دیگره و هم دوده مرکزی دید که من مسئله دتایی اما قنبه رهبری خسر قدر خود کاری دی بخواد تایم بکه اگر سیستمی که لا مرکزی وره اری کرمرود کره و سبیجه البته يعني وقت السيستم كي لا مركزي لسوري ولا تشيكرن او تاثيري خو نتنك سوري تكرن او تاثيري خو او موديل رهبريه خو تاثيري خو روشتات الماضي عم تكرن فايده وجود دور زياره تشد بجا على وياره تشد بنوسا عمو كسال عمو نتو
مكونات هنا قال هنا بهدورا شيان كريم يعني شاد بهدورا شيان لكن نتني شاد بهدورا يعني سيستم قانون يا أباكرين إنسان دكاري برحتي أصدق وي شاندي زمان خواندن ثقافات بهدورا عدنگاری هي سيستم ماي أباكرينكي سيستم لمركزي تأثير قباط جن قباط جبان بهدورا دمشكرين لمركزيتي هي بكاربن تباد نرني هردوستان دن تابي يعني بروجدايا يعني سيستمك ديمقراطيك ولا أباكرين الدولة هذا شيء ووقتها هوني هر جلام يوريكرين جالي كرد جالي عرب جالي سريان عاشوري تشركسي هركس شويشي هركس خط بدأت تبيني مثلا إيران تبين لسوريا جالي مثلا آلي ساحل وان بانجوازي تكين تبين مثلا استمر ببرية قصر السستكي المرة كاريعتي مصر بكي درسيها وها يعني دمك سوريا بالنظر السورية كانت المركزيات كده ما مشي إجبار شو مركزيات ما مشي إجبار هو آنها أن تفاضل مسألة سوريا أجر أم شارسر بكين جرك قالك عالي ويهنا أم شارسر مثلا درعا هي مثلا أنا إسرائيل نبي سوريا قرتيها إدي داعش في سوريا برفرها تربويا جرك عن بانش بكرندس دالي كدي تبدا سيستمي إسلامي متطرف مساعش أما دالي كدي تبدا سيستمي ديمقراطي في الباكور وجنات سوريا هي وقالك هبدورا شي عندك دماغ أجر أم بخاز من موديلك أبابك هندر السوري دا حتى هندر الرجلات النابين دا بكار عموكن برحتي إفادة قبوكي وستمكي ديمقراطيك دالي سيستم دواري مشاندن أزبارم هل جالك كاربي إبديكني آزادي قب جبركو 14 سال هندر السوري دا أو شري هات كرن شركي نهندن أصلا الشري السوري دا برسمية كان رولي إسرائيل تشبه دهندري يعني أنا عم تبين سوريا دا شري جهاني نسياني كمش عندن دالي كده تركيا دالي كده إسرائيل دالي كده أوروبا ودا يعني دالي كده سيستمي هي دالي كده سيستمي باكوروش لا في سوريا قال هدرش عندك يعني إنه تندر سوريا دا أيديولوجيها لتنا أيديولوجية هر أيديولوجية البوري فلسفي قول بوري راماني قول كارو خباطي خود دي مش عندك ليه وقت أن بقر الراستي تجربة كيماي أساسي جبو أن بكار بشي شر بدرن بشي خورش عمدنه بدرن قل بكار بآرامش عندك موديل أنا هي موديل باكور رجلاتي سوري اللي وقت ما لشامية دكاري أو تجربة ما قلت يا مالك تجربة باكور رجلاتي سوري وصراحة ما هات ميدانه بكدي كي برمزن هات كرن يعني بكدي جال ببرقضاء جال هات كرن بشهيدة هات كرن بأواكرن سيستم جالي بوهاتن سيستم هات كرن موزايكي جالي هدرش يام كرن هات كرن دمك رجلات النابين راستيجي أقرأ إيران بفكرن رجلات النابين موزايكي سوري هي وموزايكي جالك أمشي عندك يعني إفادة خوا أمرني كي حتى أنبدت شبو بكار بإنسان تدا شيام بكي جاي هدورا شيام بكي شهدو حسب كي نرين ورستان الآبوريكي هاو بشتركي في شغلانتنكي هاو بشتركي في أبنا حمو مركاري برأيكي براستي موديلكي أساس أمشورا Gerek spas evvela nujin persa davi u bikar bi 2 dakika bersiv bidi pir baştı be navera reveberiya xaseru devleta Türkiye çavaya basa diyalogeki direkt tekrin dibe ku demin peşmede han rayadarın reveberiya xaser li Şam'ı be rayadarın devleta Türkiye belki her titinji pek binin devleta Türkiye em nastıkın ya icabna kem tarif şi bikin helbesta devleti de guarin heye tune helbesta devleta Türkiye'de lehem ber Rojava Kurdistan'ı. Yani ana mesela بديت نوري كرين zaten برز مظلوماتي أسبارم داخل أو دانشاندا يعني روجافاي باكور رجلاتي سوريا روجافاي كردستان آمده‌ye ve herkes kira Dağıstan'da. Yani o sinuri seknandını ezbira kim ya bir anakına İru dem hatiye herkes kira bakın. وجبرقوا أنا إلى تركيا جيراني كيمية ناسي باكو مشكلات سوريا عيني سينور دا جيان تابي
وقت داندن سلاندن ورکرین از بارن این زیادت اتفاقی دقیقه همش بو ترکیه همش بو باکوروشلات سوریه هم تجیش بو سوریه کاشی جبرشی او وفد ایران شامی هلبتن زان وفد شرع بإذن تركيا تبابي قنابش لأن أمام جرك بيش بترندست إنه شرع الكويتية بس عيني وفد الشامية شرع الكويتية يعني أشي جرك أمريكان رولي دولة الخليج رولي دولة تركيا بانك وزير بر أبو دايكرن أبحمو تأثير دكي براستي يعني باكو مشتات السورية واستمر ربالية قصة كاربي بيجن أنجامكي وأن بكاربن آشيتي و تحمل جهاني بتنشيكن اگر ایرو سیستما می بانگا وزیر بر اپو دایکرن شمو باکوری کردستانی تربی تأثیری که باید پرمازن شهر باور شابای کردستانی و یکی تی کردان هندرین وقتی وارد شدرن ابد herkes kefil bu tevgeri em bikaribin sistemi ki nû em şiqaratin çî. برز نوجین یوسف اندام اکادمی ژنئولوژی لروجاتا نوین مالاتي اواج بو تبلیغونه گلک سپاس باش سپاس دکم تماشاوان هجان احمد پلدا و د دوره د مرابه د بنابري د مجارک او ام پی را نقاش بکن و مسئله بودجه یکتی اروپایه جبو خو پاراستنه کامندرن تدا چیه انها کنسیل یکتی اروپای جبو پیشسازی برگریه یعنی پاراستنه جبو خرد بکه پیش بخه دروی ناتو ام دیویژن فونکه بخاصی 35 میلیارد اورو پسند کر اریکر بچلاکی اولکاریا اروپا جرات بیژن صافه یعنی سیف وکی اموره که نو یا ابوریت پناسکرن و پشتیبانی بدن ولاتن کد خوازن دوارن پیشسازی برگریه ده رازمانی بکن تبی که د چارچوبه پروژه بارگی ها تکنولوژی و پیشسازی برگریه اروپا ده و فینانسمان رازمانی لزگین و برفره پک بینن ev mesele ki mühime yani Avrupa edi pır zede bavariya xoy pişta xo Amerika ve Grenada dixwaze edi xo bixwe bi Pariz'e derve NATO planê ku jaliyê serokê dewlet û hikûmetên konseya welatên konseya Avrupayê ve hatiye pesendkirin armanj dike ku li dijî tehdîtên Rusyayê amedekariya xwe temam bike teşkilatên istihbaratê yên welatên Avrupayê iddia dikin ku Rusya heta sala 2030 yani qasî 5 salê din ve bigêje kapasiteye askerî ya ku karibe li dijî Avrupayê şerekê nû bide dest pêkirin. Hûn dibînin ku Avrupa di nava tirsê de ye, di nava panîkê de ye ku Rusya karibe di salên pêşme de êrişê wan bike. Êdî Amerika ji dewrê derxistine wisa xuya ye ji ber ku hem mesela Rojata Navîn de meseleyên din de nakokiyên Amerika Avrupayê hinek zêde bûne. Ahmed Belda amade ye? Slav, merhaba Ahmet Belda. Slav reis. Avrupa çima ditirse, çima dixwaze henekî cihêbe ji Amerikayê de mesela parastinê de ji Rusya ditirse halbuki cîranên hevin mesele çi ye, daw çi ye? Belê mühim yani aliyê tecrübî dîrokî destnîşan dike ku metirsî mafdar e lê yek jî veya ji bo berjewendiya xwe bikartîne yani şer xwe dike bahane ku em bêjin hêra çekdarî wekî te ji nûçeya xwe danî ziman hêra çekdarî yekitiya Avrupayê xurt bike wexta ku em bêjin salê berê em bêjin yekitiya Avrupayê wekî yekitiya bazarê bû salên heftê şêstî heftê dest pê kir ew pêvajoyeke lê piştî hilweşîna Sovyetê û yekbûna Almanyayê Avrupayê biryar da ku hemû wek dewleteke yekbûyî tev bigere û qanûna bingehîn yekitiya pereyan yekitiya aborî û her wiha yekitiya leşkerî xastin veya ava bikin lê çend cara ceribandin ser neketin mesela di dema şerê Yugoslavyayê yên navxweyî da wê wextê Avrupayê nêzî 3000 hêzê leşkerî amade kir em bêjin Fransa, Almanya, Hollanda û xastin müdaxaleyê wê derê bikin lê ser neketin pişta Amerika hat müdaxaleyê wê derê kir piştî wê dîsa em bêjin hin gava bîtin xwastin qanûna bingehîn ya Avrupayê hemû bikin yek Britanya wê wextê hemberî wê derkir ji ber ku Britanya teklî wê namnetewî cuda ne û vêya destûr nade her wiha İspanya hinekî nexast
اوج گوارتا که مزنه و دیسا پرگرا و نافوی یه زیان بدیتا یعنی گوری برجواندی خو او حریم خو سر یکسر گاواکی یکتی اروپای را تکلدار بیان و که اسکاتلند بریتانیا یعنی ایرلنده و وقتی اسپانیا ترسیا که یکتی برابر لی هیچی اروپایی اصرار دکه نه چه بنا پیکاتنا شر روسیای فرسند دای وان هزین اروپایی یکتی اروپایی دخازن و چاوا امریکا بیه دولت یک حمود 24-25 دولت بونه گیشتن افتو بونه یک aynı tişti ve derece dixaze Avrupa dixaze hemû endamên yektiya Avrupayê wek devlet wek qanunek bingehî wek hêzeke leşkerî tev bigerin û ev şerrê ku niha li Ukrayna û Rusyayê pêk hatî evaya destî van kesan xwed dike ku dibêjin belê hewceya yektiya Avrupayê bibe yektiya leşkerî jî dervey mesela NATO'yê dîsa bila di NATO'yê da cih bigire ama hêza xwe leşkerî jî amade bike ji ber wê yekî wekî nûçeyê de ji tehanî ziman hergav beyatînin ziman dibêjin Rusya hêla çekdarî ve hêla pêşketina teknolojiya wê ve gelekî gavên mezin avêtine piştî çend salar şûn var Rusyayê me tehdît bike û dikare hemû deverên ku bixwaze hemûyan birrixîne êriş bike beyatînin ziman yek din jî wekî em bêjin hêla dîrokî dibêjin berê Hitler jî ev qasînden xurt bû wexta Hitler em bêjin êrişî Polonyayê kir kesî tiştekî nekir Çekyayê kir kesî tiştek negot herêmê din tiştek negotin piştî lê nihêrin ku Fransa işgal kir berê xwe da Britanya berê xwe da Hollanda wê wextê tê derxistin ku bi rastî jî Hitler êdî gihîştiya astek san nikarin pêşê bigirin aynı tiştî niha ji bo Putin dibêjin gava Putin em bêjin em niha dengê xwe nekin em hemberî wê der nekevin hêza xwe leşkerî xurt nekin em nikarin ji bo vê yekê êdî piştî hember Putin şer bikin û ji ber vê yekê bi rastî gelek bütçeyê mezin parve dikin mesela Almanya pêşî 2 milyar pişta 100 milyar niha 100 milyar dolarî dîsa ji bo vê em bêjin parve kiriye û her wiha pîşesaziya berê fabrikeyên Almanyayê ku çep û silaha çê dikirin bi sînor bûn piranî ji bo bi mebesta tîcaretê çê dikirin lê niha ji bo xwe ji bo Almanyayê ji bo yekîtiya Avrupayê vana çê dikin û kapasiteya xwe mezin kirine û sektora silahan jî ji vêya pere qezanî dike dîsa em bêjin lobiya leşker lobiya silahan vê gavê di nav hewldaneke mezin daye û hikûmetan dîzayn dikin ji xwe vê gavê ev gelek herêman heskî yani iktidarê bin heskî muhalefet bin gelek hêzên nijadperest partiyên nijadperest ji li Avrupayê xurt bûne ewana jî destekagir dine vê provaja ji bo evê ji bo hêza leşkerî bê xurt kirin Amerika jî vê gavê vêyara dengê xwe nake ji ber ku Amerika jî dibêje eger Awropayanekî hêla leşkerî xurt bibe wê wextê ew xwe jî dikare hin hêlan ba tasarrufê bike ji hêla aborî ve em bêjin ji ber maliyeta Amerikayê jî gelekî zêde dibe her çi qasî xast da asta NATO'ya da em bêjin Amerika hinek van mesrafê xwe kêm bike lê yekîtiya Avrupayê vê gavê him erê destekarî de NATO'yê jî ew radaya wê jî bilind kir zêde kir lê berê dixwaze leşkeriya xwe jî ava bike vê gavê divê çarçoveyê de dimeşe ew ê ku derbarê Rusyayê de dibêjin Rusya em bêjin hêla pîşesaziya çekdarî da gelekî pêşketiye bi rastî ne cih daye evaya zêdetir propaganda wêya dikin ji ber ku berê Rusya teknolojiya wêya kem bû ev teknolojiya silahê kem hemû Ukraynayê da xerab kirin yani hemû bikaranîn niha dewsa wêya hinekî nû çê dike û hin tiştî nû çêkin ji xwe gava hûn bikevin şer pîşesaziya wê pêş dikevin mixabin li Tirkiye ji vê gavê pêşketiya hemberî dagirkeriya wê ya rojhilata navîn û di wê çarçoveyê de giranî daye çek û silaha Rusya di vê merheleyê daye lê wekî ku Awropayan jî dibêjin ew qasî zêde ne ama bi rastî gerek em vêya bizanin Rusya hêzeke nukleerî ye çend caran jî em bêjin ceribandin yani nîşan kir dikare ku em bêjin ziyanên mezin bide di vê çarçoveyê de Rusya ew kir yani vê metirsiyê jî dide vê metirsiyê jî dide vê gavê bi vî avayê Awropa dixwaze hinekî hêza leşkerî xurt bike wisa jî tê xuyanî wê xurt bike tabii evaya hinekî jî problemê Awropayê jî mezin dike bi taybetî eniya demokrat
اوانا هناك veya دناب مترسیه دانه دبیجن گاوا کو هزی لشکری بيجن خورت ببن گوری veya politikaj dizayn de be edi soza saziye istihbarati derbastı be edi soza bيجن nijat perastan derbastı be edi soza leşkeran derbastı be jiber ku hayani naha abana دناف سیاست اداد زیاده دنگی وانتون نبود وروپی با ابدخازن سیاست دیزاین بکن و دوی چارچوبه دا بیشن هر دچه هزا خوخورت کن رنگ خوخورت کن مثلا نه آلمانیا او خسکی روزه بی یعنی دویجه ایدی لشکریا نه چاری بری بیشن بدلخازی بو نه دویجه همو کسین کو 18 سالی حیانی 24 سالی باوی کی گرکا بین لشکریا نه چاری بکن یعنی بو demek ادریش خنجی به دیسن بیشن لشکریا تایبت آباد کن maaşı ki gelek zede den kesin bu xazın bebin leşker o teşvik programı teşvik çetkin bir avayı militarize de be egava kabi kesin ko militer xort bir her zaman xort bir böyle neviz cehera siyasi cehera ideolojik cehera politikayı var gelek tesir ona çeyde be muhabin evji nakuki Avrupa'yı dinaveran nijat perestan da muhafazakaran demokratan da şey mezindeke da mebasa şerri Rusya Ukrayna ne kiriye kam çend dakika bas bir paşende derbasi Britanya bibin naha do evari du pre ser sinore Rusya Ukrayna hatın helveşandın da encama bombebaran ekide lüvederi set hart kes hatın kuştun mesele ne tene evaji mesele efşar berbi kudrevetçe Rusya çi hividkeci vişaray بله نه براستی هفدیتیج پیکانیم روسیا و آمریکا ترامپ تایبتی که در نابری دیسه هفدیتینا چی چندک بری ویا استانبول پیکاته و ویگا ویم بیشن اوجی ما آگریبش در روزه بیده لی مسئله یعنی شر هیی اگر بخواستن بدن سکناندن اویاتش که حسایه بدری mesele yani ya bu eşkeren akın raya çhane ra eşkeren akın zede bejin naim nikaşkırın meselenin jeostratejik yani Amerika Avrupa veya Rusya bejin erdete mesele dibin bir erdi da gelek kanzay henin gelek devlemendi henin gelek maden henin gerek tuvana bimerra par ve biki Disa Rusya bejin 2 milyon nüfus seviyeye kapasiteye uyamazına pazara kemazına gerek atı ve pazarı müşmerra ve biki. Beraberi veya bejin Asya nabin hem petrol heye hem gaz heye hem metali taybetenin bu bazılganya bana gerek atı riyame ve biki embehevra teb gerek. O her vaha riya Çineci Asya biki. Jiber ku riya Çine ya بنگهین دسر روسیا را اوکراینا را دیگه اروپای ریا حسینی یا هری حسان چکرنا ویه تن اونینه روسیا و چین دناف تکیه استراتژیک تنشی مثلا اروپا و امریکا همبر روسیا امبارگو دانی لی veya aborya Rusya'ya seroben nekir jiber Rusya و چین دناف تکیه دانه bazı ganya petrole peşkıstın, lüleyin petrole yeni vekirin, yani epeyvajı şarda lüleyin petrole yeni vekirin, disa gelek teknolojiye nu Çin'de Rusya modernizasyona pişe saziye modernizasyona Çeko silahanda Rusya destek hadiyedir, Çin destek hadiyedir Rusya'yı, o disa Rusya'nın beşin gelek kanzaya koyu, gelek madenin koyu, taybet peşkeş Çin'e bir avaya her diçe bazı ganya naberavan da fırtı be. Avayaj metrisiye kemezin de Avrupa'yı jiber bu dö hezin Asya hamu parzemina Asya ve Avrupa'yı dikebe bin deste bana eğer evana behev rabbi meşin jiber de ki mesele Avrupa ve Rusya'yı yani Amerika Rusya'yı evet yani dibejin gerek Rusya hatta xudu güverne gabak hatta xudu güverne berbavan bir mesele Ukrayna'yı ne mühimne Rusya tişte naha işgal kirdiye xiste bin deste xu dıxasın ya Rusya'yı rabbiyenin ve embejim diyaliyet ve peraberin Rusya strateji xud bugerne. Rusya ji hem xunada berbeya hem ji beraber ve gelek tabiz endin daxaze. Tiştendin daxaze ve gabe hev nekirne. Ev mesela tabi peş perde zedetir tenen nikaş kirin. Herkes de bir aynı zaman tane ve meseleyi rolcana embejim Rusya evler işgal kice agirbeste begirtin nizam Ukrayna çıbıka falan. Dis embejim Ukrayna nabera Zelenski Trump dahan nakuki çe bu tuzan kasra spida haneki xupekirin ev kirin falan. Avayaj berder ve Trump kazanç kir yani embejim madenin taybet ve deri ye nadir teneditin.
اونا هناك باشا اوكراینای پیمان چکردن همو امریکا وانا درخینه امریکا وانا بکاربینه تمام و یعنی با پروبلم تونه لی مسئله گرین که روسیا بخویه ارد روسیه استراتژی روسیه سیاست روسیه پتانسیل روسیه Avrupa Amerika xazır ve heyrebat yekbin. Eğer nebe bu vakti Avrupa diyeceğiz haberite edi ve az parastan afort bekim hera çektari ve az yakıtı afort bekim tuvak imparatoriye ki ejduak imparatoriye karaka tevgarın haberite xubu parası. Gelek spas Ahmet Pelda heri davi Wezareta Karê Derve ya Britanya'ya beyan kir ku biryarên PKK yên nû ji bo aştî ji bo ewlehiya herêmê gavekî giring e. Derve vê mijarê weke agahî ez bidim İngiltere êdî ji bo hemû kesên ku li Ewropayê dijîn hem welatiyên Ewropayê hem kesên ku weke penaber li Ewropayê ne li Swîsre êdî bi vîze ancak qebûl dike. Heta niha bê vîze herkes dikare biçe İngiltere bata ama ji 2 Hezîranê şûnva êdî kesên biçin İngiltere divê pêşî vîze bigirin. Ev weke agahiyekî em bidin dayên kelekî. Belki helbeseke siyasiye jî em nizanin ama niha navbera Kurdan û İngiltere çawa ye. Wezareta Karê Derve ya Britanya vê daxuyaniyê de gelo evaya dikare bes wesileyek sedemek ku êdî Kurd bi tevgerê xwe ve ji lîstê wan ên xirab ji lîstê wan ên reş sor derkevin. Beli. Brasti evaya yani siyaseta İngiltere, Britanya bi taybetî em bêjin gelekî cihêreng cudaye û dîrokiye yani ji Amerikayê Avropayan û gelek weratan cudatir e gerek em bidin berçavan û têkiliye Britanya û Tirkiye jî ê taybet hebin. Vekavê mesela bawayekî aktûel Britanya dixwaze herêmên ku Avropa û Amerika em bêjin têda xortînin wê derê de pêşkêgê bike û dîsa berê di nav ahengê de biwan re ama ewa xwe siyaseta xwe dajo mesela taybetî Türkiye, İran, Pakistan, Endonezya yani van welatên em bêjin Müslüman lê ne Ereb buwan ra têkiliyê xwe her diçe xort dike yani berê jî hêra dîrokê em bêjin têkiliyê wan hebûn xort bûn lê niha yani piştî ku Brexit yani yekitiya Avrupayê veqetiya İngiltere taybetî van welatan wek herêmên xwe yên nû hegemonya xwe xort bike wî avayî nêzik dibe. Mesela niha rayadarên Britanyayê berê em bêjin wekî konsulxaneyê alin Tirkiye bû awaya niha xwediyê serokê parastinê ye yani xwedî roleke mezine dewleta Kur em bêjin Britanya çawe hemû aktorê wê li Tirkiyê xebitî bûn ji ber wê yekî meseleye ew ê zanin yani rojhilata navîn baş zanin rewşa Kurdan zanin demografiya Kurdan zanin û dîsa tevgerê Kurdan jî hemûyan baş nas dikin bi taybetî ji tevgera PKK baş nas dikin ji ber ku şer hemberî PKK wexta ku Tirkiye em bêjin dida hemû li İngilterê dişêwirî mesela bi taybetî wexta gund vara kirin hezar nesil duya heyan hezar nesil not 4 not 5 not 6 wê wextê em bêjin Doğan Güneş Genel Kurmay Başkanı çû Britanyayê destur girt wana şêwirî wan piştî wana erê kir em bêjin ev hewldandana dest pê kirin Britanya gava destekariyê de hem dikare rojhilata navîn da rêve bike him jî dikare em bêjin dîsa Amerika, Avrupa'yı hayani asdaki qani bike u vehre başkır yani NATO'yu disa qani bike hayani nahar veya Türkiye bekir le berpadana Kurdanji geçti ve asli ku edi web proje derketiye meydanı nal rojlata navin hem evi disa bejin Irak'ı hem Suriye xoda roleke mezne le Türkiye ketiye pevajo ekanu evaya eğer Britanya destekadiye bide mesela aştiye prosesa nu ya aştiye ya Bakur dikare hesantır peş bikeve ama Britanya eğer Asoyan derkine Tengasyan derkine rastî jî dikare em tiştan provoka bikin ew gelek minakê we me dîdîrokê de ji dîtin ji ber wê yekê rola İngiltere gelekî giring e gerekan vê raçav bikin ev daxuyaniya wan dawî jî gelekî nötralize ye nötre yani tamam PKK vê gavê ketiye pêvajoyekin û dev çekan ber de siyasetekin û êdî riya wê vediye bi taybetî em bêjin siyaseta sivîl li Tirkiye û ji bo vê ya gereka
او دستکاری بانیا زمان مثلا اویا باوی که حشق باوی که ساده باوی که بکری نه زمان یعنی گرکا بریتانیا بگوتا Türkiye havcaya jbo demokratize bune jbo ambejin netevin juda mafya xo zamanı xo çanda xo rebirna xo hakkı wan haya tişteki bir viyabay tişteki nezi veya bu gota ere yekser Britanya veya destekali de mesela Amerika veya beje bere Bill Clinton hatta parlamentoya Türkiye'de got Obama hatta Britanya parlamentoya Türkiye'de aynı zaman her va naha Biden aynı zaman disa Trumpçı gelecekten de beje hum Kurd Türkiye perspektif nafı hal bakın beje bir viyabay nabe efte maneci gerek Türkiye hingavan ba beje le Britanya ve hele ba rasti gelecek konuya tişte kır grover de beje herkes de karşı tişte pozitif şey bine tişte negatif şey bine jiber ve ticari Britanya ancak hem çavat kan falan bakın ser erde çıda kavme Britanya çıkası veya belki çıkası az soyan derdikine ve ile ben bırakacak bütün emkan ancak bir yer ekibidin. Disa derbari Rojava da Britanya embejin gereken bir abzanın dınav koalisyon edaya çendin sare. Her vaha has bir afiyet varım ev Fransa, Britanya, Fransa havn hedi yapar. Disa Rojava'na ki zedetir bakın. Her vaha disa biraz rebelliya ve deri vakta embejin ziyaret kırbu. Qarayı kırbun, federalizmi kırbun, evcara yekemi de parlamentoya Britanya'ya da hani bu zaman hemşi senyor envana yani embejin devlete kur dikarın embejin heşey yani kurmay ve deri var hani zaman bağvaya ki nötr sekinin disa aynı yani siyasete klasik ya Britanya Ahmet Pelda kariye beden Suriye iştikarın geldik mesele zu çareser bakın derve Britanya ev pêvajoyê ku em di nav dane biryara dawî a Partiya Karkerê Kurdistanê bi qasî ku hate hêvîkirin deng hêjî vedide di qeda navnetewî de welatên Ewropayê qet çi dibêjin mesele ji bo me girîng e ama qet rojeva wan de heye tune ye bi rastî wexta em bêjin biryar hate dayîn wê wextê gelekî di rojevê de cê girt lê pişt rahinek bêdengiyek heye bi taybeti raçav dikin yani mesela hez her ani çi dike mesela hawla Türkiye çi yapıştı veya disa PKK embejin qala çekberdanê dike qala embejin ew dike ve guhernê dike gelo veya çi radeyê de çi astê de embejin bicih bîne yani vêgavê tenê her alî ji gotine herkes xazane ke raçav bike denge ji kurjan kîjan hêlê var çek gorî wê embejin helbestekî nişan bidin ji ber vê ki mesela yani hamu gelen peki siyaseta Kürt em her gav cana veya dibejin gelo ev devlet çidibejin ev siyaset çidibejin Türkiye çidibejin zankiler çidibejin ama hani kişi ona jüve bendine ki Kürt çidibejin jber ve ki Kürt plana wan çibe bağvay ki zelal gereka veya binin zaman yani zede embejin nekin be groberri ne gotun mesela naha jibo başlık Rojava Kürdistan'ı jibo Suriye la merkezi ve nikaşkır ne navendi ama ne navendi gereken navi be daim yani navero kovi be tücüklerin mesela embejin vek muhtariyet yani vek faseri vek federalizm her çibe navi be gotun o çiran xari hela leşkeri faseri leşkeri çibe koordinasyonu ve çibe disembejin rebelliya ve deriya harbi çaba o çava rebelliya hem ban xaran gereken be tücüklerin disa bu bakıcı aynı tiş lazım mesela tane demokratik buna Türkiye terenake meclise Türkiye'nin kanununa derkine anaj bu mafi mirova bu girtiyan embejin herkes bende bu işte zede bedayin ama ev derneket na herkes metrşe kede yani na bu veya sekin na ki gereka bawa ki zarar hukuknasi Kürt 10 madde genç madde 20 madde her şeyde be abaya bağını asma disa bu kanuna bengehin Erdoğan da beje emre veya bakın emre kanuna ki bengehin amade bakın anayasa kanun çe bakın ama Kürt gereka mesela siyasete demokrat din zaman siyasete demokratik Kürt sazyen sivil hep beymane wan doste wan embejin ne havcaya set xara ama dehbari bengehin prensibi veya eşkeretkin uraya gel embejin veya parbe bakın propaganda yapın bu vakti dikarın destekkarya gerçi bakın da asla namnetevi de rengi fa eşkeretkin bu vakti diplomasiya namnetevi gorevi enezik be
Avrupa ve Amerika ve muhabim behiri ve yani Türkiye'ci tıhazı demdiriş bike Kara Hindistan ki mesela dibece komisyon nizam set kesb meclisi de becimi cikirin ama ev komisyon çıkası demdiriş çoğabı geçteri encim ev hamu vaktera değil elsaziye namnetevi diplomasiya namnetevici evcid sekinur raçardıkın galoyi çibber goriveçe halvesi bigrin avaya hamu dikeve yani meseleye ke şeyli bu ne? باشه احمد پلده گلک سپاس بری کو تماشاوان اینجا خاطر جواب بخوازم دانمارک آگاهیه که امرو پاروکه باشه یعنی پارتیا محافظه کاریا دانمارک دبیجه مروین کجا روشتا ناوین تن جباکور آفریقای پاکستان ج ترکیه تن جبو کار جبو دانمارک بخبتن دبی او دبن بار لسر ولات ما انتگران آبن زحمت اجبرویه که اموانا ناخوازن tabi Dansk endüstri ku komeliya karkerin heri mezina Danimarka'ya dici ve projeye projeye rastgirane dibe ku vere kabul kirin jiyem nizanin yani insanı ku jwalatê Müslüman tên dibe emwana ret bikin emwana kabul nekin endüstri Dansk endüstri ji dibêje ya mühim kaliteya wî kesiyê tê dixebite ne ku ji kîjan welatî tê canhanî xaşekî heye tiştê wisa yani rastgirî li Ewropayê hinekî zêde dibe ام گلک سپاس دکن احمد پلدار روزنموان جنوجین یوسف را اندام اکادمی ژنئولوژی ل روشتا نوین هر دو میوانی میبون مال واجی آواج بو علاقه یا ویج بو وی برنامه هر هفن خاطری و دم باش